Započnimo novi zabavni izazov. Gracin robot želi jesti. Što ćete joj skuhati? Nemate puno vremena. Dobro. Znam što ću učiniti. Pojest ću sladoled. Tako je hladno. Moja ruka. Grace će me vidjeti. Otkriven pokret. Uništi. Moja ruka! Još je vruće! Što? Ona je ispalila laser? Trebam štapove. Tako je teško sve raditi jednom rukom. Imamo kotač. Pogledaj, to je mala replika vrtuljka. Otkriveno kretanje. Što? Kakav pokret? Ništa. Pažljivo ću staviti različite okuse sladoleda. Gotovo. I definitivno mi nije dopušteno kretati se. Jill, pripremi se. Da, točno. Što bih trebao smisliti? Jedan štap pomfrita? Ne želim da me primijete. Gradimo toranj od pomfrita. Wow, pravi jenga od pomfrita! Detektirano kretanje. Izvor je otkriven. Ne. Zadnji pomfrit. Moram ga pažljivo staviti. Tako mi je žao zbog Jill. Ideja. Trebamo sve malo ohladiti. Da, to je lijepo. Hej, krumpirski dženga. Ne mogu se pomaknuti. Je li se netko pomaknuo? Što? Ne. Kretanje. Uništiti. Ne. Čekaj. Uspjelo je. To je savršen krafna. Moramo napraviti još ovakvih. Gracin robot će mi pomoći ovdje. Wow. Ne mogu se pomaknuti. Moram nastaviti kuhati, ali Grace me promatra. Moramo pomoći našem prijatelju. Detektiran pokret. Uništi. Hvala, Zac. Mogu sigurno nastaviti kuhati. Slaganje krafni. Jednu na drugu. Wow, toliko boja. Sad trebamo koristiti malo glazure. Također je više bojno. Možeš pokušati, Grace? Što ste pripremili za mene? Počnimo s kušanjem. Slice. Saladoček. Dolet, pokušajmo. Ukusno. Sviđa mi se. Želim probati drugi okus. Paluđe. Što još ima? Jesu li to krafne? Zanimljivo. Nikad nisam jeo krafne. Ukusno je, ali nema dovoljno glazure. Umočim ga u glazuru, probam. Ukusno. Teško je stati. Pojeo sam sve krafne i nisam ni primijetio. Ukusno. Što je ovdje? Toranj, pomfrit. Ne želim probati. Uništavanje kretanja. Uništavam. Bog svima, ja sam Barbie. Skuhajte mi nešto ukusno. Naravno! Započnimo s ružičastim burgerom. Imam ružičaste peciva. Koristim šlag i jedem jagode i naravno ružičasti Nutella krem. Poseban burger za Barbie. Dodajmo šećernu vatu. Zaboravio sam. Šećerna vata. Ukusno. Gdje je moja šećerna vata? Čudno. Dodajmo još. Čekaj, što se događa? Netko ju je ukrao. Zac, znao sam. Ti si kradljivac slatkiša. Vrati je. Wow, zaglavila je. Moj nos.
Ovo je tako smiješno i mnogo bolje. Pa, moj burger je spreman. Barbie, trebala bi ga probati. Moj nos? Uf, uspjelo je. Pa vratimo se kuhanju. Imam kalup u obliku cipele. Napunimo ga čokoladom. Raspoređujemo ga posvuda. Trebamo tanak sloj. Odlično. Sada malo spreja za zamrzavanje. Super. Pogledaj ovaj čokoladni brijeg. Sada uzmemo kornet za sladoled. Hej, Jill, makni se od moje cipele. Nema šanse. Slomila sam ga. Kakva noćna mora. Oh, što da radim? Imam ideju. Pogledaj to. Sada, nekoliko kuglica sladoleda. Šlag i trešnja na vrhu. Izgleda ukusno. Neću probati, iako stvarno želim. Oh, imam ideju. Uzeti polovice krafni, staviti ih jednu na drugu i umetnuti štapiće od maršmelova. Zatim uzeti ogromnu krafnu veličine moje glave. Vau! Došao si na tako super ideje. Želim prvo probati ovu ogromnu krafnu. Ukusno! A evo ružičasta peta s sladoledom. Super! Volim sladoled. Ova cipela? Jestiva je. Čokolada je. Sve je ovdje savršeno. I na kraju, burger. Tako je lijep. I sve je ovdje tako ukusno. Napravljeno je posebno za mene. Tako sam sita. Hvala. Hej, ekipa, vratio sam se iz teretane. Što mi možete ponuditi? Definitivno mi treba nešto snažno da mi mišići rastu. Što se dogodilo tamo? Moj plan nije uspio. Da, oprosti. Pa vratimo se kuhanju. Savršeno. Stavljajući tijesto na štapić. Sada dodajmo malo vatre. Nema šanse! Moj sladoled će se rastopiti! Vatra! Odlično! Moj baget je spreman. Sada stavljam krafne na obje strane. Moj sladoled se pretvorio u milkshake. Čekaj, znam kako to popraviti. Trebam šalicu. Ulijevam rastopljeni sladoled unutra i stavljam slamke. Kišobran i evo ga. Wow, Jill! Da! Treba malo mesa! Želim napraviti ogroman odrezak! Stavljam ga na roštilj da se peče. I pričekajmo malo. Je li u redu? Miriše nevjerojatno. Dodajem ga na burger. Treba nam još ovih kotleta. 10 komada. A sada, moji pištolji za kečap i senf. Jill, pazi. Smrznuću sve. Oho! Ha! Kao sladoled! Super! Pa, poklopiti ga pecivom i možeš ga probati. Wow, obavio si sjajan posao. Krenimo s milkshakeom. Ukusno, dalo mi je snagu. Uteg napravljen od krafni. Da, idemo nabaviti nešto za jesti. Ukusno! A sada, ovaj monstruozni burger. Tako je ogroman. Nikada prije nisam imala ništa slično. Šokirana sam.
Ukusan je! Osjećam kako mi rastu mišići. Čestitamo! Završili ste izazov! Dečki, obavezno lajkajte ovaj video. Ostavite komentar dolje i ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal.